Mayam Mukrumzari adorning very impact news ni a Rajnong Thongmam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Butam Okcheri. Lebaga Sigi capital Lebasigi Konung New Delhi Asi Wigi Dengi Haribalina Sigi capital in Swahini Kangna Yaduga Hariba New Delhi Dengi capital Asida Handak Chahigi Oina Dengi na Naduna Sigi Migi Masing Sung Asib Hobata Taratruk Sukre Duga Lebak Pumugi Oina across the nation. Aku hari balai na asana dengi hari balai na asana aba megi masing si chaurana lising amaga chamapan ki mathak talai khre aduga recently ngarang hansi da Manipur da su dengi hari ba kang chikpata ki sandok pamaru ina Aedes albopictus hari ba kang natraga Asian kugi tiger hai na khangna ri ba kang asana chikpata ki sandok liba dengi hari balai na asana Manipur da chauri hai badagi Manipur da mi paina ba ma phauri ba sigi matang da maru ina laina asadi karamna section gadage section tharang lakhot kadage Haibagi Matang the Karani Nubidam Impact News Studio the Lengson Role Biribasi. Joining us tonight on Manung Hutna, Caesar Hospitals and Research Institute Shrigi, Internal Medicine Gi, Senior Consultant Oiberiba, Dr. Posangam Noreni, Ozan Oren Butarano. Welcome to the show. Appreciate your joining. Mayam Mukrumzari. Ozado, Dengi Haribalena, say Manipur Su, Yore, Haibagi, Aki Banunang, Mami Painaba, Manipuri Miamda, Pongna Bahore, Adubu, Si Mamanga Topa. Malaria gumba chicken gune gumba to bahibet manaba Japanese encephalitis gumba so malaina khara lakpadagi hana kitang kinabasu leramane to dengue habse lakpadagi kitang he nemi painabam phawre atu taseng oza dengue hariba laina si kari odribino laina si atopa chumnagi fever gumba na targa khogi malaria gumba ga kari khena bage karam haina miyo ama dengue na narmani habagi haidi chingna base leragadi symptoms si uragadi akhoina hospital gumba manak nakpa koi hospital sing the clinic sing the pukhalaga lying bagi makha ta processing chathan ba ya no gam ta koi karamna khangdo khate waja ahan ba symptoms sing du dengue harbalaina sin kari wadi no adom na haibi re hoji dengue si Aedes aegypti ma atopa magi atopa subgroup amana Aedes electrochus hariba kang achina puba virus kang achina masana pujaba kang sinadi najadaba kang da sangba virus amana Hariba Queen and Dingy have an abs nali. Adupo Kana equated sea account. Sikpagi, Sikpa Matungi, Marini, Natraga, Marini, Legatari, Paui Manunda, Lena Sinare. Lena Sinabi, symptom di Lehotoba, Kanto Torpa Heaveny, Lehotoba, Coke Sikpa, Meat Nava, Meat Manunda Nava, a Tampuno Sikpa, Aduga Sundava. Motion a symptom way. Adu high brings a manaba naba yam labanina. Encephalitis the coxi, laotoi, Sunday. Adumidona, Mohoy the Yaudom, Nakang Sikpasi, Akang Sikpasi, Dingi, Karmaru was symptom, Akang Tequisi Havasi, Quina, Ingrazi Londa, breakbone disease. Okay, breakbone. Break Sarukai, whom I have, Adumina Hives, see symptom mummy. Adu those are high symptoms in Sick was among topic, but no mid. Kang chi matung no marini na tare phogda tholi haisi hadi numit hadi hekchi khibaga thorokte hek tholo oiba no marini mangani lera thorok tuni my incubation period kawi okay adu tari ni matungda for example ekoi gi mi amana manipur gi mi amna delhi da leure lae laga tari ni matungda ma sin naraga adu kok chi pakhoba naraga di most probably dengue oidaba yai adu kana gumbada tara mani ni leraga na ba yawi rarely but epidemic when a Naramina, Taramaniba, equal lowers, Sangdok Pirasi, Taramani Matung the Naragdi, had symptom to Torah so dengue the Oido Mandre. Okay, Taramani Matung the Lactar, the Oido. Sabini Matung the Aboro Oiro, at the Mana Yam Manaragadi, well, we may suspect Yamna Amani Naramina, Dr. Kudimana Naba, me Kudimna. Jackson Tarang, Hangadamni, Tosan Gadamni, Sum Oibaya Brahavs. I do not have a maga man, I am living in a Manipuradi, I don't have encephalitis. One, malaria is one. Moisung resisting Nagadam. Aduga, dengue gina all the year round. Tawemase. But say you point, encephalitis na wet season that away. Malaria gidi, I don't know, can be doing Manipuradi totally. So the dengue, which he couldn't go in a lac to Ranatraga. So he manga lerga had the interval amada lakpa, Anini lerga. I don't mind today. Latitude north 35, south 35. Equator the Masi Paying the Aedes aegypti Laban. Moina Dingin and Narva mean the Siguraga, Moe Kirera or Aduna me Amadon Chiagan Nadurim. Aduna highly literature later Majina, how you tea me Mayam Chatoktas in Yamapa,
plane da yam thuna thuna salakpa ana pura najing e yoksin lakpa aduna America Central America yong sangsale nare Russia gi mathak tana sangsale hona ahamadadi Asia da India subcontinent Southeast Asia adagi northern South America northern part of Africa this is dengue ki side Nigeria adu hojiti prithvi mafam ayam da report tore lebak hoji phawda lebak chama tara henna dengue ki epidemic leiba country on report tore adu dengue se kan sandore hujiki hari virus koi dengue ki virus se karamna masi polakhiba jano aina hafet taja bada masi koi mioi kharana koi kahta re scientist amadi doctor singi group kharana accusation amani allegation amani haidi sendong tanab ki damta haigdra natra experiment obada soi bhaidra masi koi dengue haiba virus si same khibani gain haibagi wafam sulai kai happening oja karamna lakhi masidi nate koi dengue fc China da fall air na thom ni tin na chip thu en yana describe to me long back okay aduna koi na ji khangi ba sidi masi arbovirus kawi arthropod tin na chongna satpa pain tin na puba virus mayam le chikungunya one adi flavivirus na puthok pasi South Africa da yam legre smai to na arbovirus kawi moji flavivirus group of the lebani aduna scientist na kana gumna sandung tana puthok ki nate adu they were confined in certain part of the world adu hujikti economy farak pa chathok chani helakpanina sandok be helakpani and one more warm environment warm hengalakpanina moisi awa asaba mafam dana hena macha pokchaba nungaijaba kangni adu kangna sandokpada taina si yorpani kang ji pairakpada okay kang chikpada sandokpa lena ni adu boja kang je karam hujik ngasai kang makhal budi jana su tak bekre adu hairi ba kang makhal si any time check po oidori bra tajo matam da su masi nungthil gi matam guma ipi matam guna ayam che nungdang de chikti hai adu ga masi gi layeng jena karam mong da chathak dabno ja moisi adom haibi nai chome nungthing gi matam ai boina ngangkhal nong ngangkhalakpada numi taram dai ji da si okay ayu angan bosiga numi taram dai siga tagarga moi chicken de chikti hai nate given the opportunity they do bite moi chikti chicken ne aduga moisi imung da AC to ba ka da di chicken de moi inga ga di chicken de leiba ngam da moi chicken de aduna treatment portion da kano to economy faragadi AC room da faragadi leiragadi chicken kano dengue sandokpa hantai hai bisu khangnei ade adom question ama hangbi hoji treatment hai gre treatment se karam to bi most of the dengue symptomatic oidana layo kha toraga hakchang kha chi ga phagimna yamani 80% of them koina yam kinariba dengue si dengue makal ani thongna hoji ki oina ani thong khaidwe masi gi mamangda dengue makal hendona khaido adna hane gi du chatnari adu anu khaido podidi mild dengue severe dengue ana khaido mild dengue is the by and large kokchi ame layo tor me hakchang kha chi ame aduga phagi aduga angang da sei tramai makha da angang da khari hena kanna nagali sei trampani matungda hanjing dadi nupakhang macha masa pharibadadi nagande immune compromise wa na ba yam aruba leba mida nargana hena sathi aduna asai symptom kokchikpa min manungda hamam chikpa hakchang chikpa chak chaning daba chondaba sidi adum phajagragadi dengue ne khangaudre maduna hiyeng koina e test tawraga khangamini o mai dengue naram jalore aduna da severe type dadi makhan ani thoi ahamada koina ahamida classification da severe dengue dengue hemorrhagic fever dengue shock syndrome moise severe dengue dadi magi naton da i taba khongham da i yawba hakchang da mafun mafu thorokpa horpagi nongni da rash tawi de koina ngangaga hakajaba se adudigi kharleraga mai wukulon da na bsin loiram daise se kanna tongkhatpa kang chikpa manba matum hakchang mayam thore that is called rash and mycopapular rash ko yakoina aduda natana masa chikpa henjalakpa chondaba henjalakpa aduga छोरम वारक मरुन छोरम वारक पसनी दो हक्चांग पोंखलकपा किनी बेरा तोरक याय खोंग हाम बेरा धारिया तोरक याय सिगी सिम्टम दी कैदो बै तोरे इमनो हायबदा भाइरस ने खोय हक्चांग चखरगा हक्चांग दुबु भाइरस उ ngakthoknaba खोय हक्चांग की डिफेंस ना खोय द साइटोकिन्स एंड द इंटरल्यूकिन्स हायबा केमिकल थादोइ मोइना मरम मोइना भासो डायलिसिस इसिंग इ उतोंग लाखथोक पे हंगलली इ उतोंग लाखथोक पदुदा प्लाज्मा लीक तोरे adun hemo concentrator adu nupada hemoglobin already yam wangi jan tachin wang ne ta madi hemoglobin ga leminal plasma yam na thokidana heart changi na sorom ware lungs ta chang tan sorom ware adigi khong phong khole adi ising chapan ngai raktre kini da changi hairi basi severe
dengue do do ne maduna ui thokpo yaksal aba adu di dengue hemorrhagic syndrome I kai thoi heart man thok chalai adu lungs man thok chalai okay internal bleeding manung sida manung da lo khu da yaksal ai thi phai da yak amang bu bale mai te ron siang hai gre man khong ham da yak thore adu sigum masi dengue hemorrhagic fever oil very serious ore matam da phajana treat tawdraba ikoi gumba kara kudong cha da lam sida di cha da 40% gumba si ba yai with proper care 5% gumba si otherwise hujiki hari bal dengue hari bal ina si masi ki medicine su puthok palai tri masi tasena masi laing bangam da brana tar kari no jam se dengue masamaki hujiki virus si hana na ba puthok pa kan honari and experimental stage adu ai kon haijage adu laing badi symptomatic ni ekoi chingna horabadi ngasai gi eu bodo e plasma leak harise madu thingna na ba ekoi hakchang da 6 liters yawi at one time ekoi blood se blood vessel manung da hakchang da nate ko hakchang gi blood vessel manung da madu walak pane ba adu mention ba machine very important ko kenoni step ni rehydration as well as blood transfusion blood kai hi bajing do adu pi ba blood kai ki ba haise ko gi mayam na haine riba platelet wale hai adu adu ri hai jarke platelet wate ma di himo keno total leukocyte wali platelets wali mo jing mention la ka duini adu ma da rehydration ha important oi plus keno gi ringer lactate sodium chloride mo hap kadam aduna properly matam chana khuna I plasma leak sip thing over the dengue is half treated already half treated over name adu matung da secondary infection lakpa thingani aduga mana manghoida chakhau sida chol tanaba chakhau gi mayam pinariba pentroprazole mayam khanai pan kaina hainariba se moi si piba tai amarom da haraga moi si symptomatic management ne magi hidak daitri hidak lait tabagi hidak pothokna hona bagi de mo haijage adu si matang sida ekoi na ngata na khangauba ngata na treat toba adu hemorrhagic syndrome se dengue hemorrhagic syndrome se ekoi na panbada wari sanabada ichina wari sanabada yahodre dengue hoji boda makal mari sui dengue 1 dengue 2 dengue 3 dengue 4 dengue 1 jina amtang nagar mi se yam kuina ma protect wi dengue 1 dengue 1 da mon na di kang na chi abasu Aedes aegypti na alcopotis na chi abasu ma na di adubu ma amtang narubuna dengue 2 3 4 se protect wi okay one jena naru targadi 2 3 4 jena amona na bagam de but temporarily okay temporarily khar le ragadi mande dengue 2 na re ne dengue 1 na ba protect to wiram baduna protect loi gidana dengue 2 na re ne ise adu that person stands a chance of hemorrhagic syndrome to be severe disease na bagi chance yang wang aduna koina delhi le re kum si ai dengue amna na lai nongmai chalu bada laibok thidana dengue 2 gi poba Egypt Aedes aegypti chigla gadi I am for a very serious disease dengue fever that is there okay koi dengue gi virus tongan mari makal mari si na han number 1 se nagi targati 2 3 4 se yam kana nagandi adu narak pa targati masina koi hemorrhage dengue si pawbalak pagi yamna khudong thine mongda lakpagi mongda lei haina takpiri adu bo hairi balaina si karamna prevent to godage ozana takpi khibada koi symptomatic treatment ona lei masigi oiba dengue hairi ba virus sibu ngathok nabgi damakta masibu ha nabgi damakta huji phagi oina medicine puthok le tri adu puthok na honari habagi wapum sujan thambi kare adu masi taseng na masidagi karamna hidak su leitabani na symptomatic oi mong se da treatment di chatagani adu bo hairi balaina si hairi virus si hakchang da chang danugi damakta karamna ngathok kadage karam makal gi pambai sing leibagi habadu break matna kangjage ojadagi break yam thonjar ki impact news meng taro lebi Welcome back. Adum neng beri besi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Raj Rongthangbam. Manung Hutna tengah si khana jarmi besi Manipur da su sathira ba deadly dengue, dangerous dengue hari ba koi dengue hari ba laina asi Manipur da su jauh adu hari ba kang na sandok pa Aedes albopictus hari ba kang asina natraga Asian tiger hari ba kang asina chikputi sandoli ba dengue hari ba sathira ba laina asi da karam na hairibal virus singa thokna ba virus sibu treat tawna bagi hida ko ji phogi ona leitaba targasu dengue hairiba virus se hakchang da karamna sandhonu idage karamna hairiba kang sina hakchang da chelu idage aruga karma makhal gi preventive measures akoina hujik ki manipur gi hujik oriba maroina nongju pantha su khara loisalakpa aduga saba su khara loisalakpa kang yamna thokanba matam amu orak pasida oja karma makhal gi preventive measures lawraga koi manipur gi hujik leriba setup sida akoi dengue hairiba laina si akoi ngathok chabangam news yam samna khumabada kang masing hanhanba kang na si handaba
हाइदे लूना नाना लई बतारन अदुना मसी देंगी सी एडिस इजिप्टाई हाइरिबा कांग मखल से इसिंग अरुबद मसा नानजबा इसिंग अरुबद मसा पोकनबा ओके इसिंग अरुबद सु मसा पोय अरुबद अना अमुपद पोकन दे मोजे अरुबद लेगली अदुना एखोगी इमुंगी अकोइबद लेबा अदु अदुगा मी लेबा जगह दे हम लेगली ओके मी लेबा जगह दे जंगल दे कइदे लेगंदे डोमेस्टिक ड्वेलिंग अकोइबद मोजे लेगली अदुना एकोइन होंदोकपा कौतागुमद लेबा इसिंग अरुबा नोंगी इसिंग लेबा मोजिन मसा पोकले अदुदे एकोइन यारिगोय अदुआइदा लेबा इसिंग गोय लौथोकपा नाला खोंग नाला लेबा इसिंग लुराबा फतबा फमदग्रबा कांबुदो अदुसु अरुबा इसिंग ने लौबिरगा नाला सिंगदोकपिबा वन अदुदगिदि चिक्तन होनबसे एकोइदी कांगन खनबा लमनी अदुना नुंदांगिना कांगन खनग्रे अयुंग नुंदारमसिदा नोंगालपसिदा कोई फी यावदन बान थोक्तबा फुरित अचोंबा लिटपा कांग चिक्तन होनबा कांगना चिकनबसी नागुंबा खुनिंगुंबा कोमिटकुमदा चिकल्ले मोजे मसी सेक्शन थंबीबा अदुगा कांग चिक्तनबा तैरिबसिंगजे यूजुअली सफिस ओइदे कोई कांग चिक्तनबा तैरे हायरगा पंक्चर चटपदि यादे अदुना कांग मसिंग हंदहनबा वन अतोपमना कांगना चिहंदबा सिना ख्वाइदगी प्रिवेंटिव मेजर्स ओइरे अतोपमना चंगदबि यादमने कांगना मसिंग यामने हेन लेबनिना एकोइना सिगुंबा लेरेदी आइबु नारगदराइना चिंगनबिबा चिंगनबजे पाखतबिबा नतब होय कांगना सेखर माने कनागुमना ngarang ai kangam sikhi hujik narman kokchi en chelakpa yaw haje adu natab mari mangani kang chikpa koina khangau bo ram yai chikrabadi ai sumaina kok chiklaba maruina mitta yam naraba ni chokpada mit komji naraba hakchang ji yam tiklaba thabak kanna surba dongna adu oragadi doctor da hangbiba pai pakatpagi dinate si harga loina mak doctor da chelaga hangni hai isana adu oragadi ai potha batai hydration tawbatai मरमदी इंगसाय 80% नि नारुइ दोरिमनि लेमोर 20% दुसु खरकन नाबा खितंग नाबा अदुमाय ओइगि दोरिम नाइजरिबा 80% दु चंगजरबसु नारेबा खंगदना लेहि फगि दोरिम नाइजरिबा अदुना अकोइना हुजि चेक्सन गदोइसि 20% सिनि कन्ना नारतन पोथा बिगनि हाइड्रेशन पिगनि अदुगा कजिउंबा मरी मरी हाकजबा इंगसाय हाइजगिदो मदु हाकजबदो ngang ha magi nongni ni chongthorpje moi matom phajegi doini adu um leiragadi thuna doctor tanabiba is important ओके हक्चांग जी हाइड्रेशन तौनो बिदम तदी कोई चागा तबसे मरुन इसिंग खता ओइदिरो जा kai kai इसिंग नि अदुगे कोइना थुम यावबा थुम मही यावबा हे यावबा आइदे थुम खरा यावबा हक्चांग जी अदुमाय याम थक्सन बिबा फै अफबा इसिंग थकबिबा दारे थकपा दारे को अदुमाय तौर पोथाबजे मै इम्पोर्टेंट ओइ अदुगा आइगी सिम्पटम जी यामना मुन्ना खंगबिरगा मसी नैनबिरगा पाखतपा यावदना आइसि मतंग सारे डॉक्टर यंगोरगे हाबदो तपथबिदना हिंगदबिदना लाक्बिगदम ओके डॉक्टर याम थुनि थोकपा मथोक ताय तुबो ओजा खोगी आहान बददी आयाम बलाइना सिंगदे लाइहौदे लोय हरकपा अरुगा हारिबा देंगी हारिबा लाइना सिउ लाइहौदे दम हौनबरिना कोइ मणिपुर की मियाम दा हरि आयाम मतम दा मणिपुर खतनते अक्रॉस एनीवेयर इन द वर्ल्ड हेग लाइहौगु मतरपसे कोइ आयाम मना कोइ पैरासिटामोल गुम्बा एस्पिरिन गुम याम सिने दुबो देंगी ददी एस्पिरिन से स्ट्रिक्टली जाबी नो हाइबियो जाबा याद करियो देंगी जी ई थोकली एस्पिरिन जु ई फमजन दनबा ई थोनबा गुली ई लांग थोनबा गुली मनी अदुना थोकजगेन लेजरिबा देंगी नारिदु एस्पिरिन चारुरगदी हेना हेंजलकपा याबे चांस लेबनिना एस्पिरिन दि जाबा यादे अदुबो पैरासिटामोल इज अलाउड पैरासिटामोल चारगा कोइ लाइहौ खरा फानबदि किस क्वाइडिया लाइहौ खरा मादुना ngasi chare lok layo to bi khara pharaga hayeng phagradi phare na ta nini nasala marin chorgadi madi dingi phudor ka domni marin chujala por layo ji mafatraba saraba chang chik pa yausala godi doctor tana bi phare okay oja manipur ki hojik lejari ba koi medical kehta re capability se si yenga koi manipur ki any hospital da hariba dengi chingna bataragadi any hospital man salaga yenga bata tum manipur se tum well equipped area na lobi gadra ojanga sai takpi batu mas symptomatic oi ba treatment one tawi haibani aduna leiba hospital sin loina mi equip tore only thing that ekoi medical personnel ekoina staff leibisina ekoi we have to suspect our sensitivity or suspicion rate should be very high we should be suspecting any person na mamit yam chiga makok yam chiga lagadi leho khar tawre hargadi yes this person may be suffering from dengue or encephalitis haibse malaria haibse koi soidan chingna gadamni to treatment management di leiba hospital kodi mangamgani okay ado ja kogi hidak kogi ngasai gi dengue hariba virus si masiha nagi damakta hoji phogi oinadi hidak si leitre no ja su takpi khibale re dubu masi matang da so jana masi karamna hidak si puthongno honari haibgi matang su takpi gen takpi ge dubu akogi chennai da haibta ra ja kogi tamil nadu gi chennai da kings Institute of Preventive Medicine haiba mogi institute hospital sida 2012 ki kan report ne jamadu da kogi nim amadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯊꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯦꯡꯒꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯌꯧꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ? One is vaccine. Okay, vaccination. Dengue 1, 2, 3 and 4 की vaccine है. फना फना चाउ संगजले मसी vaccine पुथोपगी वाफम से. अद मोजी NS1 है बा antigen बा dengue virus की non structural protein 1. सिगी dengue सिगी जे कुना diagnosis तो बदसु अदु यार गदी dengue नारे खंगी बा पोड़ा मनी. मसीबु थुगाई न होना बा vaccine. हक्चान ऑप्शन करगा अकोई ने या नारी जे इंगसाई हायोद्रे मदत वारी याम वारी सानगिमना नारीसी डेंगी वायरस संग ngaten नाब नत्रिबा माबु ngaखुकनबा आइगी हक्चान फोरकपदो मदुना याम नाबो एब ngसाई इन साइटोकिन हाइबम पंजग्रे इंटरलुकिन हाइबम पंजग्रे मोय थादोरक मतमदा बासु लाइले तवे अदुदगी प्लाज्मा यूरे अदुना नाबनेबा अदुरगदी करमना मोयसिंजी थादो हलुदेगे body sidi mapani chang pu singa khok na ngai le ni any chang pu da moi punum to thador ka doini ro adu dengue ngasai gi virus chang pu matam da thadok dana ba thadok haning dana ba to bu ekon vaccination oidorim ne ba adu gi line am changchali human trial tawji atopa mana male Aedes aegypti male je masi sida magi important ohen ba adu gi ma molecular molecular biology tawraga ma makata ma cha pohon da moi unabadi phang ngamba aduga sterile ohenba female taisina masa poktaba adudi kang chandok taba manare sima advance phanyam changchalle laboratory sadurni aikoigi kang labasi sterile obisi laboratory sara thadorka doin this is one another yamna kang ji sadui ra to kang pohon gadoriba laboratory kang pohon gad chaba nate kang pohon gadoriba so that is genetically engineered so that the male mosquito is sterile adu ngame kayam puthopung ngangudagi question dangare kayam thadokka de question dangare that is in that stage amana ngasai vaccine haigre amana sin treatment da masi puthor kadeba duga antivirus koigi hojik hepatitis C da antivirus pinaba antiviral tawse sumaina arbovirus ki antivirus puthokadra ngamgadra haibagi kaino ma research am yam khon jangchali sini hojik ki woni hidak te leitri to hojik ki woni hidak te leite adu bo maruina koigi kang sing si kang laba sing si sterile toraga macha pohondabagi amalere aduga koigi vaccination siga ani si oidiro ja ani si maruina vaccine se almost sisu human the test tawdri aduga almost half of the moi sari leire haba adada moina sima jwai ekoina mari sigi di kan sabonare adu manga subong ngai la 2013 da okay dengue 5 mon puthoeba masi mafam amda kanada condense on lady worldwide sandorati my vaccine sabji kona kanara ba yai haiba scientist me anduma ibe yauri moi vaccine puthona ba honari ba kenado scientist group se moi se macha phong ba hore ado za khoi aroi ben oja thang jani je khoi gi manipur da dengue gi hadi dengue pu ba kang se ta sing na bu lang da mamra kari hai bini oja ai ngasai question ma aga answer kom jagre latitude 35 adu manung da lei bani na khoi je manung lei ba aduna khoi chon la kani adu ma da hojiki ngasi Moscow da leramba manipuri macha ma ngasi impal thongagani delhi le leramba ngale na impal thongai sina virus porok ti laina kang su ke su plane ke su porok ma ya bai san se dum lei aduna masidi leramani haina khale adu yam kuidringa da sei ani mamang da ma chauri sia loin le binana mori da dingi leram da yam na bai pau su adum na su ta bi khre adu ko ma yam khang na khre adu ni kang si leiri hena logani okay adu ja khoi hairi balaina asi khoi human to human khoi flu gi type ta sandok pudina tre ma se contact only very interesting very few cases have been reported that human to human misi mayam tar diam ki mongda mayam tar diam kinarni kamai chandu inu di khangdana chandu yabasi ngasa ai dengue wangang doram ne na karai ke leigi ne ongtang yeng da madu yo huwe okay adu maina human to human contact isu tawramale tawramale haibse singna basi se phong ba okay singna badi lere ta singna confirmation le singna badi lere haibne to hoji phogi oina di confirmation si kang na chikpa dagi sandok pani maram dona kang chen dana masina khwai dagi chawba preventive measure ni masina control ni hainably prevention is better than cure hairiba prevention and
prevention is better than cure hari bu wakal wana sida koina kang chit tanogi damakta kang chik tanabagi polam sing kang khan khan bani khangde ki khogi atopa maikhu thadok puni khangde makal makha kaya aduga luna na thamni khangde ising tunghandam ni khangde hari bu mayam si koina practice tawba taraga di khara makai di dengue hari bala nya si sandokpada manipur da maruina masi tingbang ngani on that note ngasi wenadi manu hungi thoram si matang khadar sinjarge ngasi ki thoram sida oja noren lembik tun ngasi ki thoram si mapung phan gidang to oja thaga chopondok chari appreciate your joining. Thank you very much. Masini ngasi ki manu hungi thoram ngasi ki edition se karam to bi bagi khoda kan bir pa yagani ko email id di impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur ta join to birga comment and the feedback thabir pa yagani. With that, this is Raj Nothamam signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.